Eselегим элиңде эркеледиң өмүргө, кадам таштап барасың балалыктан келинге. Кызым, кызым канатым, учуп кулар санатым, бата тилеп узаттым, бактың менен жамашкын. Аруу асыл таң элең, албейлеген көлөкө, атенеңдин телеги. Бактылуу болуп булдактай жан элең, кыйбай калды апакең. Кылым баскан арт менен, кыз узатуу салт экен. Кызым, кызым чырагым, бой тиреген чынарым, айылыңдан аттамын, кайым журтка узадым. Асыл ойдон эми бол, акыл ойдон кене бол, ак чолугуң болгабай, алганыңдын теңи бол. Туруңдан учуп түндүгүң бизден бөлүнүп, барасың эми кайын журт күткөн куттуу үйгө. Жүрөгүң менен жакшылык тилеп кабыл ал, өз үйүң ал, өз үйүң ал садага. Барган жерден так тапкан, бала таппак тапкан, келин болгон ыймандуу, айылыңа бүт жаккан. Кайрылыштан суу алгын, кайненеңден дуу алгын, кабагыңды бүркөбө, кайын журтуң кубансын. Барган үйгө кут болгон, босогоңдо бут болсун, көсөгөңдү көгөртүп, алган жарга чуп болуп. Ата салтын ырастап, элди чакырып, той бергени жатабыз журтка каманып. Кут береке жайнаган кыргыз элинде, оюн күлкү кыз кумай жорго салынат. Кел коноктор келгиле, баталарды бергиле, той бергенди кубаттап, тойлоп кеткиле. Кел коноктор келгиле, баталарды бергиле, той бергенди кубаттап, тойлоп кеткиле. Жаратканым жар болуп, арзып тилектер, колдо колду кармашып, тагып шакектер. Махабаттан ширилген эки жаш жүрөк, кубанычтан күлмүңдөп турду каректер. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ар дайым алтын тактыңар. Бүтүн болсун бактыңар, ыйманыңар баркыңар, бийик болсун ар дайым алтын тактыңар.
Esteyli ötken gündördü bugün ayıldın keçin balalık kezim sağıntı atalık sezim çoğayduk mına atabız bizde yaşaylı ıntımak kıta dastar kon üstün toldurup açalı gönül oldurup sırdaşalı tuğandar ey çoğu birgen oldurup sırdaşalı tuğandar ey çoğu birgen oldurup sağıntı meni apalık merim dilegim menin hapa kem senin ömrüm uzarsın deymin çoğun aytkon bizidi ata kemsizdi bağlayımız emgeginizi esteyli ötkön gündördü ak çölmek oynap жүргөндү esteylikçi tuğandar ey erçişi öskön gündördü esteylikçi tuğandar ey erçişi öskön gündördü Gelin kudalar.
Konkurent mi? Biraz yeni başta bir aralar. Onda Jeti degen eng yaxshi bor. Jeti degen yaxshi. Bo'lsa 940 la. Mayli, 6 yeringizda sizlarga çok Çünkü az biz sizler de az kızlardan sizler çıkmışlar. Biz uçup aytıralım. Yok, çok Tamam ya, daha başta işte büyük ettim. Seni kara, gülçü canım. Anan gelip seviyor. Anan sen daha çaldırırsan. Yok, oşonda golvoz motmaylı mayli. Gönüllü yosa beşke. Beşke maç çok iyi olasın. Beşke. Yola. Ben de iyilik
Oğlum 5 olsa 5 anda. 5 bolsa 5, biroq biz ham bunday turishuniki ya, bunday yaxshi. Mana men gol salib O da hızlı çıkna tur ha. Çargıdan anda. Gel onda. Çargıdan. İyi olsa hem bir Kızıldan çaraslar hocam. 5.000 dolar mı? dolar ülke. Böken. Altı 6 lira deşkerek la kara gol. Çok oldu mu? Ne oldu? Kenjem yakın. Sabrazim gel, sabrazim gel. Biraz olur. Sabret hemen sen ya. Yerge taşlap koyamızlar. Ya ilana inde çekeler. Gel bunda da çıkalım lan. Çıkmayacak. Gel lan yer. Olsun lan Hayır, buna meni qarasın. Hazır 5 kemiz yaxshilayotamiz. Anan keyin biz bilan zimlashmaylik-da. Zimlashmaylik. Buna tenga olib berdi. O beringizlar, ana aytamiz. Yaxshilar, adamcha. O'shunday. Mayli onda. Kelin. Meni qo'l tutangizlar. Hakka, biremenda. Qo'l tutasan, bu orijinalda tuzuk verirler. Bak alıyorum boşalıyor. Ama öz bir şey var. Oha bu olur. Evet, onda da var da. Küçük vermem. Bir saatte çok korkuyorum. Ya berekler ana. Sırtlayı olan kartı doğasana ya. Kurukları oluyor. Ya bunlar Biz düşündük. Böyle. Durbaysizlar, söz beresizlar. Onda biz açmayız. Ben yakın dostum da. Söz bersizler gerek. Girgende yok. Söz vergende. Ya pazarda жүрген bular aldı ayta yeter. Bak ben şöyle Ona valla demek istediğini vermezler mi? İşte bir kadar oldu aldan pas. Baytamıyorum. Yok bu sözü kanyok. Bul giymiyorsun, bul giy. Ben tamam. Ayaşlı bir çötüğünü çıkarat. Kuru değil. O bir özüm. Ya başında Söz olsun. Milli görürsün. var eleketleri var. Yola gerekli. Al vaysa var onda lan. Neyse olsun. Yakın dostum bir bela kılınızlar ona. Allah bol saçma. Yakın dostlarımızdan. Boşunda öyle olur. Kim bile olsun diyor. Konuşmuyor kalasın. Yakın dostum düşürüp çakır olmaz. Ben İsmet'e gelmeye kaldım. ben burada da Yok bak gel lan. Kırgızlar girgende bunday problemat çok bo'lsa size korkmaysizlar. Problema çok bulat. Olmagan. Ke janodan bir derim. Girgende жақсылап bunday ha. Çok problem oldu. Orada aytmaz. Sen ne aksa kaldın mı siz ne yapacaksın? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Olmaktan da. Cenge onda oldu. Men jönle oturdum bu şeyde. Özgürlüğe 9'da ekelemin cengelerinde buldum. İlk ne oldu?
Yok. Yok beyliyiz değil mi? Onda oldu galiba. Olsun da öyle Olsun da o 5 mi yemeğini alsam biraz mı olur? Ben neyle olsun mesela çünkü onda olmaz. Ya cengelerine bunlar kaldı. Bana vergiler. Bana vergiler ya. Onda cönle olalım. Onda bana verilen de yeme. Daha ne? Çay peşte. Cönle men ne cönle oturur bu. O da kaçak kaytardın. Bizde yavaş değil mi? Gazeteler. Bana hiç yok. Akçadan koşma bu. UFC'nin bayetisi bu. Habib'in treneri olur. Akça koşma. Belgili ama gibi olur. Kancağını sparring hesap vermiyor. Nurettin bilmeyiz mi? Onda 5 milyon gölge yok onda. Az boşverler neyse ama gitsinler tamam. Kalesi aldan da. Atlet çok bol geldi. Hemen gidince. Ona olsa dolduğumuzda Tuşa satıldı mı? Ya al Gövala bir yaktan çekelim. Gövala bir yaktan çıkart, bir yaktan çıkart. Gövala bir yaktan çekelim. Gövala bir yaktan çıkart, bir yaktan. Aşağı o gitti. Gövala ekibetten de hoş geldin. Bir koşun, kostümleri uzattı. Bol çapraz köy koçularımız hürmetler.
Kelgile jigitler, dasturxonga kelingizlar. Assalamu alaikum, ağayın tuğan amandı, amandassak jamanbı. Halkıma aytam salamdı, kalın jurtum amanbı, kavarlassak jamanbı. Jalpıma aytam salamdı, jalpı jurtum amanbı, jakındassak jamanbı. Hoş gelipsizler, kadırlı konoklar menen sabırlı konoklar, ardaqtуу konoklar menen salmaqtуу konoklar. Özüne işenip çaması menen gelgen konoklar, özüne işenbey daması menen gelgen konoklar. Koluna belek alıp gelgen konoklar, koyununa kanivert salıp gelgen konoklar. Bala çakanı jatkırıp gelgen konoklar. Toyga varganda sürdöbeyin dep elüydön attırıp gelgen konoklar. Hoş gelipsizler, estebe sakın aytkanday, esensin be tuğanlar, el içinde turganlar. Kalık akın aytkanday, kandaysınlar tuğanlar, halk içinde turganlar. Barpa tavuz aytkanday, barsınlar mı tuğanlar, bugün toyga gelip turganlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaygılı el menen bölüşsöm azayat eken, kuvanışlı el menen bölüşsöm köbeyet eken. Bugün dağı bir kuvanışını bölüşüp, koyununa batıra albay, el menen bölüşüp, bizden en kadırlı akemiz, Süyin akemiz kızını uzatıp, Bekbolat akemiz kelin alğanı kelip oldurat. Anda mesela bugünkü kız uzatı, bata toyumuzga dağı bir jolu. Hoş gelipsizler akeler. Buna kadırlı konaklar, bizden dağı tosып algan adam kim eken, büröөгө eleşip kelgen kadırlı sıylуу konaklarыбыз үйдүн ээси kim eken dep dağı karap oturup kalışыңızдар мүмкүн. Анда mesela astыңızдарdan dastorkonго karap oturumuzдар, alып olturumuzдар dей турган адамыбызды ортого чакырабыз дагы тоюбуздун açılış azemine kız uzatıp жатқан biz özümüzdün жақсы көрген akabız Süyin aka menen Aygül jengemizni toydun açılış azemine jeteleybiz. Kol çağıp koysanızlar. Geliniz sizge. Kol çağıp koyalım Süyin akabızga. Жалғыз сұрауына Құда күтіп отырасыз. Құда құллық болсын дейлі. Құдайым қошқан құда болады екен, пайғамбар қосса дос болады екен. Дос 100 жылдық болса, құда 1000 жылдық болады екен. Жалғыз сұрап қалбаңыз, анда мен сіздің дағы бүгінгі қан құдаңыз құлдығыр болып келіп отырған Бекболат ака менен Насипа жеңемізді дағы шерік қылып шақырып берелі. Қол шағып қойыңыздар, келіңіздер құдаға. Desek daha болады. Bizden kudalaşıp oturgan adamlarımız desek болады. Anda mesela bir başımda söz verişten aldım bir salt kaylandırıp şu Bekbolat akabızdan 3 jolu bir kuldu kurgan sözünü alıp olaylı. Bekbolat akabızga kol çağıp koyuңuzдар. Kulduğumuz var. Allah'ın kulduğumuz var. Allah'ın kulduğumuz var. Rahmat. Süyin akayemi bu saltta Kırgızca ne demek aytışını da bilbey kaldı, orusça aytıyorduk. Şöyle принимаю diyor. Rahmat. Sağ olun olsun.
Эми bir жакшына кылып көкүрөк тийгизип bir кучакташып коюңуздар. Кудагайлар, сиздер дагы эч ажырагыс болуп бир бетиңиздерден апака чапак кылып өп коюңуздар. Өмүр бою ажырашпаңыздар. Bir кыргыздын жакшы макалы бар го. Жакшы ат, жакшы күлүк ат, жакшы мал жатка кетпейт дейт. Караңыздарчы, бауыр жабыр болуп көбөйүшүп атабыз. Анда эмесе сөздүн ачылыш аземи биздин акабыз үйдүн ээси Сүйүн акабыздан баштайбыз. Кол чабабыз Сүйүн акабызга. Hoş geldiniz. Tomato bugünkü bizdin Kızıl Zatı bayımızın güvenleri. Cana mına жерде келіп отырған құдалар. Достарымыз, туғандықтар. Эми биздин Кыргыздан калган салт экен, кызды өрүктөн таш экен. Кайерге түшсө ошол жерге бактылуу болот экен. Ошентип биздин ушу кызыбыздын азем тойуна сиздерди Кызыл Заты тоюна келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге де ушу жайылган дасторкондун баардыгы сиздер үчүн да жайылган. Ошондон даамсыздык бүгүнкү убактыңарды бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен алыстан Кыргызстандан келген бир туугандарыма рахмат чоң. Ошондой эле сиздердин дагы ушу Кызыл Заты бул үйлө тоюңуздарга дайыма биз күбө болуп жүрөлү. Рахмат чоң. Большой вопрос, рахмат. По поводу просто. Bir Kırgız'ın bir makalı var, çıkasa çıkmasa kireşe kirveyt deyip. Erten oğlumuzga aytıp koyma, alıp kaçıp geliyorsun, oradan cevap koyuyorsun. Kelingizler anda men şul dastorkunga karab oturgular dep şul Aygülcüň özünden daha bir jakşı söz kütüp alaylı. Keliңiz жеңе. Саламатсыздарбы, биздин бүгүнкү салтанатыбыздын күбөлөрү, урматтуу кудагыйлар, кымбаттуу жалпы коноктор, жалпыңыздардын келгениңерге чоң рахмат. Бүгүн эки үй бүлөнүн жакшылыгын тең бөлүшүп, алтындай убактыңарды бөлүшүп келип отурганыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул балдарым бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырабасын, узун бактылуу өмүр сүрүшсүн. Рахмат жеңе. Азаматсыз. Конечно, капа болот да бирөөгө тарелка берип атабыз эмес. Боордон чыккан кызыңызды берип атабыз. Келиңиздер анда месе ушул кабыл кылып атканда ушул биздин кулдук уруп келген Бекболот акабызга таксырыбызга жакшынакай сөз кыйгарабыз. Бекши акабызга дагы бир колуңуздар бош болсо кол жаап койсоңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu urmattуу бүгүн Актойдун кадырлуу меймандары. Мына бүгүн Сүйүн Тайкан биз экөөбүз илгертелеринде таанышып кетели. Тууганчыбыз бар эле да. Апамар барлык барда тага журтка барсаң аябай сүйүнүп тозуп алышты эле. Апамдан кийин барсам тода суздап кетип атат да. Ана бул Сүйүн Тайкан менен бар ушул кадырмы салдым да мындай айтканда. Сөз жагыртай деп аркамды Кудайга шүгөр. Атказылган жок. Макулдугун берип Алланын ыраазы үчүн Алла бүгүн насип кылган экен, мына көптөн күткөн эмебиз бүгүн кабыл болсун да. Эки бала бактылуу болсун, кармашкан колдор бек болсун ардайым. Өздөрүнө барып көгөрсүн. Ата энесин, тууган урук, эл журтун сыйлаган үй бүлөлөрдөн болсун. Өкөтөң ушул таразадай сеники меники дебей эки жакты тең кармаган кадырлуу үй бүлөлөрдөн болсун ардайым. Ушулардын ысык чайын ичейле, небере сүйөйлө, небере эркелетейле. Алла таала ошонубузга насип кылсын да Тайка. Анан жалпы мына айылдан келген тууган уруктар отурат. Талап түздөн, Ырасиян Топурушдан келген досторлор отурат. Келген кадамыңыздарга Алла таала ыраазы кылсын. Чоң рахмат, ардайым ушул ак дасторконун үстүндө толук ак батаңыздарды берип жүрө бериңиздер. Ардайым бүгүн 2 жашка сөз болот. Ошол сөзүңүздөр Алла таалам кабыл кылсын. Алдыңыздарга даамдарын татып, көңүлдө отуруп кетиңиздерге Кудайга суранабыз ардайым. Анан ошол балашаңдар ушул сый болсун. Бирибизди сыйлай билели. Бала чакабызды, туугандарды, эл журтубузду Алла таалам сыйдан айырбасын бизди.
сөздеріңізге қосылабыз. Сіз өзіңіз жалғыз барып сұрағанда мақұлдығын берген екенсіз ка. Эми мына шунча элдин көзүнүн алдында дагы азыр макулдугуну берди. Биз дагы ушундай күбө болуп калдык бүгүнкү тойго. Дагы бир жакшы сөз мына келин алып аткан биздин Насипа жеңебизге дагы сөз ыйгарардан алдын бир тамаша бир дагы бир макалыбыз бар. Жаңа малдын жоосу келе, келиндин жоосу эне деп коетмуш. Анан энелер сүйлөгөндө эле башында эле мен сени келиним дебейин, кызым эле деп алайын дейт дагынан кийин үйгө баргандан кийин анан бир жолу апасын деп калбаңыз, анан кийин салтыңызды кылып катуу эле кармай бериңиз. Анда эмесе сөз Насипа жеңебизге кол чаап коюңуздар. Урматтуу, кадырлуу коноктор, куш келиптер бүгүнкү биздин балдарыбыздын үйлөнүү үлпөт тоюна. Не демекчимин ушу балдарыбыз бактылуу болсун, эч качан кармашкан колдору ажырабасын. Дайыма бүгүнкүдөй жүздөрүнөн күлкү кетпесин. Биздин үйүбүздү базар кылып, бизди бакытка кубанткан көп неберелерибиз болсун. Не демекчимин ушу кыргызда илгертен калган сөз бар экен, ушу экши жаман жайлоого чыкса кубалашып түшөт, эки дос жайлоого чыкса куда болуп түшөт дегендей, Кудайым кошуп, биз бүгүн куда болуп отурабыз. Не демекчимин ушу куда кыйма. Ушу балдарыбыздын урматын дайыма тең бөлүшөлү, эч качан оорубайлы, узак жашайлы, 100 жылдыгы 5000 жылдык куда кыйлардан бололу. Ушу бүгүнкү коноктор ушу алдыдагы даамдарыңыздардан тартып көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди суранабыз биз. Куш келиптер. Чоң рахмат. Түгөнбөгөн түккүрлүү салтың сонун кыргызай, ачык көңүл меймандос калкың сонун кыргызай дейт. Биздин ата бабадан айланып келген бүт када салтыбыз барчылыкка келип такалат экен. Бай адамдар, мал кармаган, жылкы кармаган, ат минген адамдарыбыз ушундай салт менен келген екен. Колунда жок адамдарыбыз эч качан салт жетелеп келген эмес экен. Бардык нерсеңиздерди Кудай насип кылсын. Эми мынандай да Бекшеке сизден таксырлыгыңызды билебиз. Мурда жаш малыңыздарда мына эми да 20-25 жашта малыңыздарда ушул сыдык төрөлгөн маалда ушул уулумдун үйлөнгөн тоюна барып бир колубузду бийик көтөрүп бийлели деген дагы ниеттериңиздерди укканбыз. Көбөйөн болгонбуз көп жерде. Деп эле мындай айтайлы. Анан дагы Бекболот ака, Сүйүн ака өзүбүздүн акаларыбыз тойлорго барганда той кылган адамдарга көгөртүп 1000 сомдуктарды апарып кыстарган күндөрдү дагы көргөнбүз. Сүкө бул өзүбүздүн салтка байланыштырып эле эми дасторконду ачып бердиңиздер. Биздин сахнабызды дагы бир Кудалар деген ыр менен бир ортого бир жакшынакай кылып ачып берсеңиздер. Музыкасы бизден болсун дагы, бийси сиздерден болсун. Кыстыр-пыстыр элден болсын кылалы дагы бир сахнабызды ачып берсеңиздер. Сиздердин сунушуңуздар боюнча. Кана берсе, колдошмош жолдор. Hey,
şirin kulağa. Hey! Ordumuzdan жылу айтып алсыңдар ма Çoğun rahmat. Çoğun rahmat qadırlı qonaqlar. Çoğun rahmat. Qыстır qılğanға дағы, қол чаğı отырғанға дағы qыстır құллық болсын, құлық болмасын дағы деп қойдық ғой. Өзі qыстırda қара солықтар музыкантқа таштайды. Сілер советтіктерсіңдер, чөнтік атсалыңдар. Тамашалап қойдым. Құш келіпсіздер. Бекболат ака, ордымыздан орналасыз. Құш келіпсіздер. Я азамат, мына qыстыр болғанда неме, сумкалы көтере шықпақсыз, тамашалайлы. Ой, жора көргендер, тамашалады дейм, о? Сонда екен, жора көрген кішілер де бұлар. Рахмат, насып қысын. Келіңіздер қадірлі қонақтар, дастарханымыздан açıldı, сахнамыздан açıldı. Toydағыдай көңілді açып, қол чапқан жерде қол чап, барлашып, сырдашып, ушақташып деймін, ушақ деген бұл жаман сөз емес екен, бұл жаңы хабар деп қойып өткен ушақты. Барлашып отырыңыздар. Барлашып деген бұл барлашып деп қойып екенбіз. Сырдашып дегенде бұлда сырларымызды айтады екенбіз. Жанаты миллионды не қылдың, қандай товар алып атасың, ақшаны не қылып атасың деп сырдашады екен. Ушақташып дегенде дағылы айтышы отыра бергілі. Жақшына сарайда өткізіп атып тұр, онан аялдар салаттарды санап дегендей, дастарханды қарап дегендей. Айгүлдағы бәлә дастарханды жақшына жасаптыр деп, бір-біріңерге шуырап, қатты айтып қойып, көңілін орта болғаңыздар. Ал отырыңыздар, астыңыздардағы дастархандарға өсіп тамақтар келеді, тамақтардан алып отырыңыздар, жақсы сөздерді сөйлеңіздер. Адамдың аузында болса, Алланың құлағында болады екен, пенденің аузында болса, періштенің құлағында болады екен. Періште жақсы сөзге дағы, жаман сөзге дағы омейін деп ата қылып тұрады екен. Осыған үшін жақсы сөздер сөйлейлі. Біз дағы қыз шығаралы, уыл үйлейлі, шылардың невре тойларды олтырайлы деп бір ниет қылсаңыздар, жетінің бірі қызыр дейді, 300-дей адам отырауыз, ажау емес, көбейтсек бір 17-18-дей қызыр келіп қалса, Құда қаласа, ошылар пата қылып қойса, сыдық менен Гүлназ бақтылы болышқа дейіш болып қалады. Келіңіздер қадірлі қонақтар өндірмесе, жарық дүйнеге алып келген енелер болады екен, енелер өзі отырып тұрғанда mesela тойдың açılışına сөйлей бербей, Асанқалы Керімбаевтың қалеміне тұрғандық Енеке бай деген үрменен açı берсем, Енекем деген үрменен қалаушылар болса, қол чағып қойыңыздар. Мен дағы дені сақ бол ойылмай
mикробу жок тоолордун арасында деп кетесиңби сулуу кыз мени менен деп ырдашып келчү. Караңыздарчы, талай жерде жүрсөк дагы салтыбызды эсибизден чыгарбай мындай салтыбызды колдоп келатабыз. Дагы бир жолу кыргыз журтчулугуна биздин эч төгөнбөгөн салтыбыз үчүн дагы бир кол чаап коелу. Салтка деле кол чаабыз, баш ийебиз го биз. Мырза жигит бир жакшынакай кылып кызымды жеңе экөө кызына жакшынакай кылып Сыдыктын колуна тапшырып алалы дейт. Жаштар өздөрү менен өздөрү аралашып олтурушсун дегендей бир тилек кылып атат. Анда эмесе келиңиздер бир шатырата кол чаап турсаңыздар, Гүлназ кызыбызды Сыдыктын колуна тапшырып коелу. Кол чаап турабыз, эмесе кол чаап турабыз. Bakıp yolun izlep birge ararsın. Aşiyemin havalarını saldırır. Yarasını taşla pekten kalkırar. O zaman atlap çınar gezinde. Alaksıma karabarın ardına. Duyulama kızım, canım olup seni durmanda. Duyulama kızım, kadınlar dursaları. Duyulama Carakkandan bakıp ülkeyim. Oy geçsin de dayanmana bağlasın. Ödül elden bakıp ülkeyim. Elçisi var doktorası emisin. Yakın kılıp iki eldin arasın. Toktap durumuzdan yana. Duylama kızım, Çel Sıdıkbek. Yaxşınakay kılıp. duylama kızım. Kadınlar Kol çaapsınızlar. duylama kızım. Çaşka kılıp canarım. Duylama kızım. Vakit olsun kadarım. Duylama kızım. Duylama kızım. Жеңе кызыңызды бир жакшына кылып дагы бир өбүп алыңыз, айгүл жеңе. Кызыңызды дагы бир чопундатып өбүп алыңызчы. Süpürgeden kalsın, süpürgeden, süpürgeden. Rahmat, ömürlü olursun. Kana, ordunuzdan orun alağız. Rahmat, kadırlı konuklar, ordunuzdan orun alağız. Oğlum rahmat, gelingizler. Dasturxonumuzga tözdagi qadrli bizim qadrli qonaqlarimiz keldi. Bir saltayla qilib atın barda el tani, atan barda el tani, atın barda jer tani deydi. Atalı, alpalı, жақшынакай жигиттер экесиңер. Шунча ушул атаңардын кадыры баркы деп келип отурат. Анда эмесе ушул калың элге дагы бир 3 жолу бир салам берип койсоңуздар. Кудай жалгасын. Кол чаап турабыз. Кудай жалгасын. Дагы бир жолу Кудай жалгасын канабаса. Кудай жалгасын да. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер. Rahmat, ordunuzdan orun alağız. Muna Sıdıkbek, muna emi күнүгө үйгө бир нан көтөрүп келсең, эми 2 нан көтөрүп келесиң бүгүндөн баштап мына жақшынакай болуп, очор бачар болуп, көп жашагылагын. Ушул Бекболот акалардын уруктарын улап дегендей тамырлуу алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Силерден жаралгандагы жақшынакай балдар, куд ушул атаңар, ата-энеңер колдогон салтты келечекте колдонуп кетишине биз чын жүрөктөн тилектешпиз дагы, ишенебиз дагы. Анда эмесе келиңиздер, атайы бүгүн тойго келгенден кийин жақшынакай бир сөз сүйлөп, убагында ушул той кылган адамдар дагы биз той кылганыбызда сүйлөдү эле, биз дагы бир жақшынакай белек бешкек көтөрүп келдик эле деп. Сүйүн акен ушул жерде бир тууган акелери, айылдан келген коноктор, ушул биринчи школа аксакалдарыбыз, Абжапар ака баштаган жамаат, Ысака,
Bardığınızlarda jеңелер менен белек печкеңиздер менен сөзгө жете алсак, кол чалтырабыз биздин аксакалдарыбызга. Келиңиздер. Assalamualaikum. Qadrli qonaqlar. Xush kelibsizlar. Çünkü biz Oşkam'da Krasnoyarski şahrına neyit olan ünlüğünün kökünü kuyulup oturağız. Ömrüңөр uzun bolsun baldarım. Den soğuğuңар çın bolsun. Karmaşkan kolуңар hiç kaçan ajırabasın. Ata eniңерди сыйлағыла. Men şunu kalayım. Ne tilesiңер Allah tileyіңерді kabul kılsın. Жолуңар шыдыр болсын, балдарым, ömrüңөр uzun болсын. Gelgen konaklar, sizler bugün жақсы ушул тойлоп, кандай ойдо келсеңиздер, кайтканда да ошол ойдо кайтышыңыздарды Кудай Таала кабыл кылсын. Рахмат конактар сиздерге. Рахмат. Жақсы сөздерді сөйледі. Қырғызстаннан да шындай жақсы сөздерді көтеріп келішіптер. Келіңіздер, дағы бір ақсақалымызға дағы бір сөз алып қоялым. Ассалаумағалейкум, шол қадірлі қонақтар. Бүгінгі Қыз Заты Адемінің қатысушылары жалпына бүгінгі қыздар бейбаламынан қызымыздың тойының алдында чогулуп отырабыз. Тойында барыңыздарга ушу денсаулык, бакубатчылык, 2 жашка uzun ömür, бактылуу жашоо, кармашкан колдору көбөйүп болсун. Кудагы иштерге, эки кудагы ынтымакчылык, сүйүмдүк kızımız bargan жерге бак тапсын, бала чакалуу болсун, силердин үлкөндөр болсун. Дендери сак болсун, өмүрлөр узун болсун, бактылуу жашасын, көп жашасын, бактылуу жашасын. Силердин сүйүнчү неберелер болсун. Колчоңуз, рахмат аксакал. Сиздерди тарткандай уруклаган жакшынакай семьялардан болсун, ушул атайын Кыргызстандан келген эжелери, женелерибиз бар экен, ушуларга дагы бир сөз ыйгаралы деп турабыз. Келиңиздер эжекелер, сиздерге сөз. Саламатсыздар, урматтуу 2 жаштын Кыз Заты Адем тойуна келген жалпы меймандар. Эки бала бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, тилеген максаттарына жетсин. Ушул балдарды тарбиялап өстүргөн кудагыйлар дагы 1000 жылдык кудалардан болуп, бири-бирине урматтап, сыйлап, ушу 2 жаштын урматын сыйып, чогуу көрүп, бактылуу ата, бактылуу энелерден болуп бар болдулар. Жалпы туугандар барыңыздар, бар болуңуздар, ар бириңиздердин үйүндө ушундай жакшылык күндөрүңүздөр көп болсун. Рахмат. Дагы бир эжеке сөз беребиз, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ак тойдун катышуучулары. Мынакей биздин Татынакай болгон кызыбыз жана уулубуздун бүгүнкү Кыз Заты тойуна күбө болуп отурабыз. Мен эмне демекчимин? Ушул 2 жаш бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун, кармашкан колдору бекем болсун. Кудайым узун өмүр берсин. Анан эки кудагый, силер дагы 1000 жылдык кудагыйлардан болуңуздар. 2 жаш сиздерди тең сыйлаган жаштардан болсун. Ушул 2 жаш бактылуу болсо, ата-эне бактылуу болот. 2 жаштын бактысына балкып жүрө бериңиздер. Урматтуу коноктор, ушул алдыңыздарда турган даамдан сызып, көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди каалайм. Бар болуңуздар ар дайым. Рахмат. Кадырлуу коноктор, жанагы күрүштүн эсебинен күрмөк суу ичиптир деп караңыздарчы. Барды бул шамал жүрбөсө дарактын башы кыймылдабайт дейт. Ушул Сыдык менен Гүлназ бизге шамал болуп башыбыз кыймылдап турган кербез экен. Келиңиздер кадырлуу коноктор, бүгүнкү Аксарайды аттаганыбызды ниет кылып бир жакшынакай белек печкеге ала келдик деп бардыгыбыз ошол ниет менен келебиз. Кол чаап турабыз, белек печкегин алып алайлы. Хуш келипсиздер акелер, хуш келипсиздер. Сиздер той кылганда дагы сүйүнөп экөөбүз кызмат кылабыз, Кудай кааласа. Кармашкан эки кол, жанашкан эгиз жол.
Rahmat eceler, ineler, akeler. Hoş geldiniz akeler. Çok rahmat. Ordumuzdan ortalığı, silerge daha bir kadırlı konuklarımızı hoş ağızlarına koydu hurmatını ortaga sürdürüp dilegen hareket kılabız. Başınızdan kalpak düşmesin suyun efendiler. Çok rahmat. Çok rahmat. Ayallar bu maladessingler de sözsüz joluktu salış керек de. Bu жеті меңге жасаттыр Түрчосқа ниет яқтылығыла. Тамаша. Мына шындай салт санауыз бар екен. Ordumuzdan жылу айтып алсынlar mesela. Çok rahmat. Çok rahmat kadırlı konuklar. Çok rahmat. Kıstır kılganına dağı. Kol çağı oturumuna dağı. Kıstır kolluk bolsun. Kuruk kol bolsun dağı dep koyduk mu? Özü kıstırda kara soluklar muzikantla taştaydı. Siler sayettik dersine, çöntek atsalılar. Tamaşalap koydum. Hoş gelipsizler. Bek buladık ha. O ordumuzdan varın olarız. Hoş gelipsizler. Ya zaman buna kıstır olganda neme sumkale kötere çıkpak size. Ya tamaşalayalım. Jora körgönдөр tamaşalar mı diyeyim o? Onunla ekende jora körgön kişiler de bular. Rahmat. Nasip kısın. Kelingizler kadırlı konuklar, dastorxonumuzdan açıldı, sahnamızdan açıldı. Toydagıday көңілді açıp, kol çapkan yerde kol çap, bağırlaşıp, sırdaşıp, uşaktaşıp deyim de, uşak degen бұл жаман сөз емес екен, бұл жаңы қалар деп қойып кеткен ушақты. Bağırlaşıp отырыңыздар. Bağırlaşıp деген бұл bağırlaşıp деп қойып екенбіз. Sırdaşıp degende bunda sırlarımızda aytады ekенбиz. Жанакы миллионду не кылдың, кандай товар алып атасың, акчаны не кылып атасың деп сырдашат экен. Ушакташып дегенде дагы эле айтышы отура бергиле. Жакшына сарайда өткөзүп атыптыр деп анан аялдар салаттарды санап дегендей, дасторконду карап дегендей. Айгүл дагы бала дасторконду жакшына жасаптыр деп бири-бириңерге шыбырап, каттык айтып коюп, көңүлүн орто албаңыздар. Алып отурыңыздар астыңыздар дагы дасторкондорго. Ысык тамактар келет, тамактардан алып отуруңуздар. Жакшы сөздөрдү сүйлөңүздөр. Адамдын оозунда болсо Алланын кулагында болот экен. Пенденин оозунда болсо фериштенин кулагында болот экен. Фериште жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы умейин деп ата кылып турат экен. Ошон үчүн жакшы сөздөр сүйлөйлү. Биз дагы кыз чыгаралы, уул үйлөйлү. Шулардын небире тойлордо олтурайлы деп бир ниет кылсаңыздар,
7'nin biri kızım deydi. 300'dey adam oturağız, acaba emez, köbeytsökler 17-18'dey kızır gelip kalsa, Kuda kalasa, oşalar pata kılıp koysa, Sıdık menen Gülnaz baktılı oluşka deyiş bol kılar. Kelingizler kadırlı konaklarında mesela, canım dünyada alıp gelgen, eneler oladıken, eneleri özü oturup duranda mesela toydun açılışına söyleyiverbey, Asankalı Kerimbayev'in kalemine tuğandık, eneke vay degen ürmenen açı versem, enekem degen ürmenen. Kağloçular olsa kol çağıp koyunuzlar. Mikrobu çok toğlordun arasında dep ketesin bir sulu kız meni de ırdaşık gelçiler. Karağızlarçı, talar yerinde жүrsек дағы saltımızdı esimizden çıkarmaymanday saltımızdı koldoп келе атабыз. Дағы bir жолы kırgız jurtçılığına bizden eç tükenmөгөн saltımız üçün дағы bir kol çağıp koyalım. Saltқа деле kol çağыбыз, baş yeriz koy biz. Kırza jigit bir жақшынақай қылып қызымды жеңе көгі қызына жақшынақай қылып Sıdıктың қолына тапшырып алалы дейді. Жаштар өздерімен өздері аралашып олдырыссын дегенде бір тілек қылып отады. Анда mesela келіңіздер bir шатырата қол çalып тұрсаңыздар, Gülnaz қызымызды Sıdıктың қолына тапшырып қойылы. Қол çalып тұрабыз, mesela қол çalып тұрабыз. Bakıp
Yandan bakıtını dileyim. Oy geçsen de daimara bağlasın. Ötür elden bakıtını tavlasın. Elçisi var doktorasın emisen. Çakın kılıp iki eldin arasın. Doktorlarımızdan hemen. Duyma bak kızım. Çel Sıdıkbek. Yaxşı qatınız. Kol çalsınızlar. Duyma bak kızım. Çaşka kılıp canarım. Duyma bak kızım. Vakit olsun kadar. Duyma bak kızım. Duyma bak kızım. Yine kızınızda bir жақшы naqılda bir öv alınız Aygülcüğe. Kızınızda da bir çopuldak öv alınızçı. Süpagayam kalsın süpagada, süpagada. Rahmat, ömürlü olursun. Kana, sırayına Kuda kütüp oturasız. Kuda kulluk bolsun deyli. Kudayım koşkan Kuda olatken, paygambar koşsa dost bolatiken. Dost 100 yıldık bolsa, Kuda 1000 yıldık bolatiken. Жалғыз сырап қалбаңыз, анда месе сіздің да бүгінгі қан құдаңыз құлдығы болып келіп отырған Бекболат ака менен Насипа жеңе өзі дағы шерік қылып шақырып берелі. Қол шағып қойыңыздар, келіңіздер Құдаға. Десек та болады. Биздин Кудалашып отырған адамдарыбыз десек болады. Анда месе бир башында эле сөз бериштен алдын бир салт айландырып, ушул Бекболат акабыздын 3 жолу бир кулдук урган сөзүн алып алайлы. Бекболат акабызга кол чаап коюңуздар. Ol рахмат. Сүйін әкәйімі бұл салтта қырғызша не деп айтышының дәлі білбей қалды, орысша айтады. Шөз принимаю деп. Рахмат, сау болсын. Емі бір жақшына қылып көкірек тигізіп бір құшақташып қойыңыздар. Құдағайлар, сіздер дағы ажырағыс болу бір бетіңіздерден апақа чапақ қылып өп қойыңыздар. Өмір бойы ажырашпаңыздар. Бір қырғыздың жақшы мақалы бар ғой. Жақшы ат, жақшы күлік ат, жақшы мал жатқа кетпейді дейді. Қараңыздаршы, бауыр жауыр болып көбейші отағызанда месе сөздің ашылыш аз әме. Бізден акабыз үйдің иесі Сүйін акабызден баштаймыз. Қол жауа Сүйін акабызға. Қош келсіңер, қымбатты бүгінгі бізден қызыл зарту тойымыздың көбелері. Жана мына жерде келіп отырған құдалар. Достарымыз, туғандықтар. Эми биздин Кыргыздан калган салт экен, кызды өрүп таш экен. Кайыр кетип ошол жерге бактылуу болот экен. Ошентип биздин ушу кызыбыздын азем тоюна сиздерди кыз узатып тоюна келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге деп ушу жайылган дасторкондун баардыгы сиздер үчүн да жайылган. Ошондон даамсыздык бүгүнкү убактыңарды бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен алыстан Кыргызстандан келген бир туугандарыма рахмат чоң. Ошондой эле сіздердің да ұшы қыз ұзату, бұл үйлі тойымыз жаңа дайыны біз аз күбе болып жүреді. Рахмат жоң. Большой қыз, рахмат. Қаполу просто. Бір қырғыздың бір мақалы бар, чығаша шықпаса кереше кірбейді. Ертең ұлыңызға айтып қойма, алып қашып келе берсін, ордың жауап қойғыз. Келіңіздер анда мен шыл дастарханға қарап отырғыла деп шыл Айгүл жеңе өзінен да бір жақсы сөз күтіп алайлы. Келіңіз жеңе. Саламатсыздар, биздин бүгүнкү салтанатыбыздын күбөлөрү, урматтуу кудагыйлар, кымбаттуу жалпы коноктор, жалпыңыздардын келгениңерге чоң рахмат. Бүгүн эки үй бүлөнүн жакшылыгын тең бөлүшүп, алтындай убактыңарды бөлүшүп келип отурганыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул балдарым бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырабасын, узун бактылуу өмүр сүрүшсүн.
Рахмат жеңа. Азаматсыз. Конечно, қапа болады да, біреуге тарелка беріп отыр, ойлаймыз. Ордан шыққан қызыңызды беріп отырсыз. Келіңіздер, анда mesela шул қабыл қылып отқандағы шул бізден қолды көріп келген Бекболат акабызға тақсырыңызға жақсынақай сөзге қарауыз. Бекші акабызға да бір қолыңыздар бош болса, қол жағып қойсаңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бұл ұрматты бүгін Ақтайдың қадырлы меймандары. Мына бүгін сүйін тәйкен. Біз өкөндеме ilgertenlemlerle tanıştık edelim. Tuğancımız var ile de. Apamın varlık var da tağacılık olmasan ayava suyunu tozu alıştılar. Apamdan keyin varsam çoda suzdap ketip da. Ana bu suymetteki bana karışıl. Kadırımı saldın da bunda etkende. Şu söz jağırdaydı. Alhamdulillah'a şükür. Atkazılgan yok. Makulduğunu berip Allah'ın razı için Allah bugün nasip kılgan eken buna köpten kütkendememiz bugün kabul olsun. Eki ola baktılı olsun, karmaşkan olanlar bek olsun ardayın. Özlerine ağarıp gögersin. Ata nesin, tuğanırık, el yurtun sıylagan büyübüllerden olsun. Döketten uşul kak taradaday, seniki meniki de iki jaktı ten armağan, kadırlı büyübülerden olsun ardayın. Kuşların ısık çayını şeyle, nevire süreyle, nevire erkileteyle Allah Teala maşalımızga nasip kılsın da tayga. Anan jalpımına ayıldan gelgen tuğanlıklar oturat, Talat Düzen, Rasen, Topuruş'tan gelgen dostlarlar oturat. Gelgen adamınızlarga Allah Teala razı olsun. Çoğun rahmat ardaymış Aktastırkan üstünde tol akbatağınızlardı verip jüre veringizler. Ardayım bugün 2 yaşka söz bolan. Oşal sözünüzler Allah Teala kabul kılsın ha. Aldığınızların damlarını tatıp göngülde oturup kettiğinizlerge Kuda köz suranavuz ardayım ha. Anam bu özlemizin Balaşandır usul sıyıp olsun. Birimiz sıylay bileyle bala şakavızda tuğanlığı el yurtuğudu. Allah Teala'mızı sıydan ayırmasın bizde. Sözlerimizge qoşulabız. Siz özünüz жалғыз барып сұрағанда мақұлдығын берген екенсіз ка. Эми мына шунча элдин көзүнүн алдында дагы азыр мақұлдығын берди. Биз дагы ушундай күбө болуп калдык бүгүнкү тойго. Дагы бир жакшы сөз мына келин алып аткан биздин Насипа жеңебизге дагы сөз ыйгарардан алдын бир тамаша көп бир дагы бир макалыбыз бар. Жеңа малдын жоосу келе, келиндин жоосу эне деп коетмуш. Анан энелер сүйлөгөндө эле башында эле мен сени келиним дебейин, кызым эле деп алайын дейт дагынан кийин үйгө баргандан кийин анан бир жолу апасындай болуп калбам анан кийин салтыңызды кылып катуу эле кармай бериңиз. Анда эмесе сөз Насипа жеңебизде кол чаап коюңуздар. Урматтуу, кадырлуу коноктор, куш келиптер бүгүнкү биздин балдарыбыздын үйлөнүү үлпөт тоюна. Не демекчимин ушу балдарыбыз бактылуу болсун, эч качан кармашкан колдору ажырабасын. Дайыма бүгүнкүдөй жүздөрүнөн күлкү кетпесин. Биздин үйүбүздү базар кылып, бизди бакытка кубанткан көп неберелерибиз болсун. Не демекчимин ушу кыргызда илгертен калган сөз бар экен, ушу экши жаман жайлоого чыкса кубалашып түшөт, эки дос жайлоого чыкса куда болуп түшөт дегендей, Кудайым кошуп, биз бүгүн куда болуп отурабыз. Не демекчимин ушу кудагыйма, ушу балдарыбыздын урматтын дайыма тең бөлүшөлү, эч качан оорубайлы, узак жашайлы, 100 жылдыгы, 1000 жылдык кудагыйлардан бололу. Ушу бүгүнкү коноктор ушу алдыдагы даамдарыңыздардан тартып, көңүлдүү отуруп кетишиңиздерди суранабыз биз. Куш келиптер. Чоң рахмат. Түгөнбөгөн түкпүрлүү салттың сонун кыргызай, ачык көңүл меймандос калктын сонун кыргызай дейт. Биздин ата бабадан айланып келген бүт када салтыбыз барчылыкка келип такалат экен. Бай адамдар, мал кармаган, жылкы кармаган, ат минген адамдарыбыз ушундай салт менен келген экен. Колунда жок адамдарыбыз эч качан салт жетелеп келген эмес экен. Бардык нерсеңиздерди Кудай насип кылсын. Эми мынандай да
Бекшеке, сізден тақсырлығыңызды білеміз. Мұрда жаш малыңыздарда мына 20-25 жашта малыңыздарда шул сыдық төрелген малда шул ұлымдың үйленген тойына барып бір қолыңызды биік көтеріп билейді деген ниеттеріңіздерді ұққанбыз. Көбейен болғанбыз көп жерде. Девелімді айтайлы. Анандағы Бекболат ака, Сүйін ака, өзінің акаларыбыз тойларға барғанда той қылған адамдарға көгертіп 1000 сомдықтарда барып қыстарған күндерді да көргенбіз. Сүке бұл өзіміздің салт байланыстырып әлеме дастарханды ашып бердіңіздер, біздің сахнамызды дағы бір құдалар деген үрменен бір ортаға бір жақшынақай қылып ашып берсеңіздер, музыкасы бізден болсын дағы, бейсі сіздерден болсын, қыстыр-пыстыр елден болсын қылады дағы бір сахнамызды ашып берсеңіздер, сіздердің жұмысыңыздар бойынша. Қанамызы, қолдақ қышылып жолы. Kabul al, öz uyun al, sadaqa. Bargan жерден так тапқан, бала таппақ тапқан, келін болғын ыйманду, айылыңа бүт жаққан. Қайрылыштан су алғын, қайненеңден ду алғын, қабағыңды бір көбі. Барған үйге құт болғын, босоғыңда бұт болсын, көшігіңді көгертіп.
kamanıp Kut bereke çaynagan Kırgız elimde Oyun külkü kız kumay Jorgo salınıp Kel konuktor gelgili Batağardı bergili Toy vergenni kulattap Toylap ketkili Kel konuktor gelgili Batağardı bergili Toy vergenni kulattap Toylap ketkili Jaratkanım jar bolup Arzıp dilekler Kolda koldu karmaşıp Tağıp şakekler Mahabattan şirilgen iki jaş çürük Kuvanıştan gülmüngdap turdu karakter Bütün bolsun baktыңар Imanыңар barkыңар Büyük bolsun ardayım altın taktыңар Bütün bolsun baktыңар Imanыңар barkыңар Büyük bolsun ardayım altın taktыңар Irı bilge koş dolup Sözüm balga okşotup Irız kızı toy menin Canla birliktir Irı kaçaktın kalkıban Irçılardım arkıban Irız kolu elimdin Toğdaymaktı var Bütün bolsun baktыңар Imanыңар barkыңар Büyük bolsun ardayım Altın taktыңар Gel konuktor gelgilen Batağardı bergili Toy bergendi kuvattap Toylap ketkili Bütün bolsun baktыңар Imanыңар barkыңар Büyük bolsun ardayım Altın taktыңар Altın taktыңар Altın taktыңар Esteli ötken gündördü bugün Ayıldın keçin balalık gezim Sağıntı atalık sezim Çoğuyduk mına atabız bizde Caşaylı ıntımak kıta Dastar kon üstün toldurup Haçalı gönül oldurup Sırdaşalı tuğandar ey Çoğu birgen oldurup Sırdaşalı tuğandar ey Çoğu birgen oldurup Sağıntı meni Apalık merim Dilegim menin Hapa kem senin Ömürüm uzarsın deymin Çoğuykon pisidi Ata kemsizidi Bağaybız emgeginizi Esteyli ötkön gündördü Ak çölmek oynap жүрgöndü Estelikçi tuğandar ey Erçişi öskön gündördü Estelikçi tuğandar ey Erçişi öskön gündördü
Келіңіздер, құдалар, келіңіздер. Мына жерден жол беріп Келіңіздер, құдалар. Yola gerekli. Almaysa var ondan Жақын досым бір бәлә қылыңыздар. Laf olsa açmayın şundan. Жақын достар азымыздар. Olsun öyle olur. Kim bile olsun da olur. Uruşunu kalasın. Жақын досын düşürüp çakırып olmamışlar da. Ben ismine gelmeye kaldım. Ben burada da Yok bana gelin. Kırgızlar girgende bunday problem çok bo'lsa siz qo'rqmaysizlar. Problema çok bo'ladi. Ol verganda. Ke janodan berdirin. Girgende taqsam bunday, ha? Çok problem olur. Orada aytmaz. Sen akça kaldın mı siz ne böyle? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Cenge onda oldu. Men jönle oturdum bu şeyde. Degan 9'ga ekelim jengelerinde buldosun. Ekle oldu. Yok. Yok veririz değil mi? Onda oldu. Olsun öyle. O 5 milyon alsam biraz olur. Ben neyle olsun mesela çünkü onda oldu. Cengelerine bunlar kaldı. Bana örgüler. Bana örgüler ya. Onda jönle oldu. Onda bana örgüler onda eme. Tamam ne? Çay peşte. Jönle men ne jönle oturuyor. O da kaça kaytardın. Bizden yalan çıkmaz. Gazeteler dedi. Bana iş yapma. Ақшадан қосма бұл UFC-nin боецisi bu. Habib'in treneri olur. Ақша қосылап стоимость. Қанжардың спарринг сап бермейді. Nurik'ni bilmeyiz mi? Onda 5 milyon görgü yok onda. Az olsun lan neyse Allah'tan gitsin. Kalesi aldan mı? Atlet bana atlet. Çok bol kendi. Tuşa satıldı ne? Kaynak var. Ya al Geola bir yaktan çekile. Geola bir yaktan çıkart, bir yaktan çıkart. Geola bir yaktan çıkart.
Yo, neki beten öş gerek. Bol çağıttırınız ki okuyucularınız hürmetler. Yerge tuz kişinin zaten. Kelgile jigitler, dasturxonga kelingizlar. Assalamu alaikum ağayın tuğban avamı, amandassak camamı. Halkıma aytam salamdı, kalın jurtum amamı, kavarlassak camamı. Jalpına aytam salamdı, jalpı jurtum amamı, jakındassak camamı.
Hoş gelipsizler, kadırlı konuklar menen sabırlı konuklar, ardaqlı konuklar menen salmaqlı konuklar, özüne işenip çaması menen gelgen konuklar, özüne işenbey daması menen gelgen konuklar, koluna belek alıp gelgen konuklar, koyununa konvert salıp gelgen konuklar, bala çakanı jatkırıp gelgen konuklar, toyga barganda sürdöbeyin dep elüydön attırıp gelgen konuklar. Hoş gelipsizler. Estebe sakın aytkanday, esensin be tuğanlar, el içinde turganlar. Kalık akın aytkanday, kandaysыңар tuğanlar, halk içinde turganlar. Barpa tavız aytkanday, barsыңар mı tuğanlar, bugün toyga kelip turganlar. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Kaygılı el menen bölüşsöң azayat eken, kuvanışlı el menen bölüşsöң köbeyet eken. Bugün dagı bir kuvanışını bölüşüp koyununa batıra albay, el menen bölüşüp bizdin en kadırlı akebis, Süyin akebis kızını uzatıp, Bekbolat akebis kelin alğanı kelip oldurat. Anda mesela bugünkü kız uzatı bata toyubuzga dagı bir jolu. Hoş gelipsizler akeler. Mına kadırlı konuklar, bizdin dağı tosып algan adam kim eken, büröөгө eleşip kelgen kadırlı sıylуу konuklarыбыз үйдүн ээси kim eken dep dağı karap oturup kalışыңızlar мүмкүн. Анда mesela astыңızдарdan dastorkonго karap oturumuzlar, alып olturumuzlar dей турган адамыбызды ортого чакырабыз дагы тоюбуздун açılış azemine kız uzatıp жатқан bizimizin özümüzün жақсы көрген akabız Süyin aka menen Aygül jengemizni toydun açılış azemine jeteleyiz. Kol çağıp koysanızlar. Geliniz bu. Kol çağıp koyalım Süyin akabızga.
Birlikten ayrılıp kapalanca açılınca açılır. Kalanları ışılar atol kala. Kalaylı uzun ömür uzun ömür. Dileyli dileyli koşta giyilir. Düşerse özün ben. Bu yoldan alalım. Biz kapkanla ayıklar cengeler. Konkurent mi? Ya burası yeni başta bir aralar. Aylık ne kadar nerede bu ya? Valla Ceti degen en yaxşı bak. Ceti degen yaxşı. Boluda 940 la. Ben 6 yerinizden sizleri çok 6 bol. Vaqtdan o'tib 6. Çünkü az biz sizler biliyoruz, az kızı oradan sizler çıkmışlar. Biz uçmaya turalım, biz satıp turalım. Yok, çok tamam ya, onlar orta işte büyük et. Seni kara, gülçü canım. Alan gelirse Yok, oşanda bolmaz mı otmaylı mayli. Gönüllü yüze beşke. Çok iyi olasın. Önde 5 bolsa 5 anda. 5 bolsa 5, biroq bizde ham bunday turishuniki ya, bunday yaxshi. O da hızlı çıkna tur ha. Çarızdan anda. Gel onda. Çarızdan iyi bolsa. Kızıldan çarızlar hocam. 5.000 dolar mı? Dolar mı ki? Göğeken. Altı 6 lira deşkerikle kara göğeken. Çok oldu, ne oldu? Kencem yakın. Sabrazim gel, sabrazim. Sabrazim olur. Sabrazim hemen kısa gel. Yerge taşlap koyalım. Ya ilana ne çekelim. Gel bunda da düşüyor lan. Çıkmayacak. Gel lan yere korkun anasını. Seçikinde gözler dolmuş. Gözler dolmuş.
Naydı. Buna meni qarasın. Hazır beşkeniz yaxşılıq ünayız. Anan keyin birinizmen sindashmaylayıq da. Ondashmaylayıq. Buna denge mağlup verdi. O berinizler, anan aytamiz. Yaxşılar la, adamca. Oşunday. Mayli onda. Gelin. Meni qol tutаңыздар. Hakkay, bir mende. Qol tutasansın, Bana vererdinizler. Hem o orijinalına tüzüğünü vererdinizler. Bak hele yerim hoşlanıyor. Ama öz bir şey var. Doğal olur. Evet, onda da var da. Küçük vermem. Bir saat çok korktum. Sırıkta olan kartı doğarsana ya. Kurukları olur. Ya bunlar biz düşündük. Böyle. Durbaysizlere söz veresizlere. Çok. Tek almayı çekin. Onda biz de açmayız. Ben жақын досым да. Söz versizler gerek. Söz bergen. Pazarda жүрген бұлар алдайды. Bana men жөнлеп Балаға деле кішкене қылмайсыздар бұл. İşte bir bollar oldu adam kaldı. Bayatan бері Жоқ, бұл сөз Бұл киім өзі, бұл киім. Ayaştırma, çötüğünü çıkarat. Değil. O men özüm.